Om Swastiastu, Punapi Gatra, alit-alit sareng sami, dumugi satekena lan rahayu. Pecunduk malih sareng titiang, Ibu Sintia, rahina mangkin, ngiring sareng-sareng, melajahang indik, kruna lingga. Kruna lingga, sejeroning bahasa Indonesia, kebaosan kata dasar inggih punika kruna sane durung poleh wewehan pengater seselan lan pengiring. Tetujone pepelajahan puniki mangda alit-alite uning indik kruna lingga miwah mangda uning contoh kruna lingga. Kruna lingga kekepah dados tetiga. Kepertama, nganutin kecap utawi wanda sejeroning bahasa Indonesia kebaos suku kata. Keping kalih, wewangsan kruna. Keping tiga, tata kruna lan lengkara. Nganutin kecap utawi wandanyani kruna lingga wenten 5 soroh luwire. Kruna lingga akecap utawi awanda. Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda. Kruna lingga 3 kecap utawi 3 wanda. Kruna lingga petang kecap utawi petang wanda. Kruna lingga 5 kecap utawi 5 wanda. Kruna lingga akecap utawi awanda atau satu suku kata umpami boh, joh, bok, bek, yeh, jun, tum, ron, tuh, miwah sane lianan. Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda atau 2 suku kata umpami buku, sate, tegeh, pasih, seseh, bebek, lengis, miwah sane liana. Kruna lingga 3 kecap utawi 3 wanda atau 3 suku kata umpami sumage, sumangke, selagi,
semaya, sepatu, lemari, miwah sane lianan. Grunelingga petang kecap utawi petang wanda atau 4 suku kata umpami kaliyasem, kaliyadrem, kalimaya, kati bangbung, kati lampe, miwah sane lianan. Grunelingga limang kecap utawi limang wanda atau 5 suku kata umpami kati wawalan, kali sasuan, kati mumulan, miwah sane lianan. Inggih kadi asa punika pepelajaran rahinana mangkin ngeninin indik Grunelingga. Suksema antuk uratianyane puputang titiang antuk parama santi. Om santi 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 om.